Kejing deng kali man la kepor hasor selong kala long sisa kejing ya kipai ba kamtam ha kepor badon kibapang basitom bat le se na kene kedau kebapenlong yau komisioner jongka transport selong bankot sisendon da kejing ilang menta kesni ya ki association jongki kali kamai kibadon hapo kejela Meghalaya ban ya perkat bat ban ya trelang na kebenta bat penduna ya kejing deng kali hapo sor selong nak liang komisioner jongka transport abakren ya kene kejingilang ulong ngikot ya ki association jongki kali kamai kenang ban ya peleu jingmut ban ya perkat lang na kebentah ban penduna ya kejing deng kali apa sor silong bat ula penrap susu da kebaong da kejing trelang jongki association jongki kali kamai on sala ban sekri kam bahaya ki nong late nong wan hakani kesini la yadon lang ru USP traffic Shillong ki sahab jongka transport department ki MWI na ki district beper jongka jela bat ki association jongki kali kamai ki badon hapo ke jela Meghalaya ban sngai kelek kawan ka office jong komisioner jongka transport kalawan ru ya kaman ikren holor utir ban pendai haki kali kamai ubalatip kum vehicle location tracker device uban yarap ya kinong light nong wan bat ya ki drivers ban pentip sya ki bor pulit leda don kono kejing ya halenti singking ki bobon ha ki association ki la ajing mut ba haswa ban pentrekam lene ban pendai ya ungni utir dai ban ai awareness ya kinong ya gali kenang ba kin snyautho ya kejing don kam ungni utir WLTD pero ki association jongki kali kamai da kajo kejingmut kila ai jingmut ba kambha sibon lada ke sorkar kan IA ya uni utiar WLTD na kaliang kibor badai pet kila ong ba kinsa kot biang da kejing ilang ya baro ki association jong ki kali kamai hakini ki kendiat sni ban kenang ba on sala ban ai ya karai halor kejing penong kam ya uni utiar WLTD